Nā, he kiriata poto reo rua hoki no Aotearoa kua whakawhiwhia ki te tohu te tino kiriata no whenua ki te whetiwara kiriata o Puerto Rico. Ko Disrupt te ingoa, ko Jennifer te Atamira Water Leland te ringa tohu, e whakakōrero ana i ngā pānga o te tarukino pī ki te tahi whānau. Nō te wiki nei whakapāhotia te kiriata ki te taone o Mayaguez, nā te pai o te oro ngā whakahua me te tuhinga i angi tūai. Nā aroha awarau i tuhi nā peata Melbourne i hautū. Hei tā Melbourne ahakoa i pāhotia ki te hunga kōrero pāniora i marama pū tonu ngā kaupapa matua. O tuatahi Waimaria tātou, te whakawhiwhi i tēnei tohu tuarua, whino ohorere. Ne i te mea he kua tērā whenua, he whenua kōrero paniora nei. Nā kāre wā mātou kupu tōraro i roto i te reo Pākehā, kāre rātou mōhio ki te reo Pākehā, hoi anō ko te reo Māori i rere hoki i roto i te kiriata, kāre tētahi pia i te paku mōhio he hana kupu i puta mai nā kai whakari hoi anō te ahua nei i rongo tonu rātou i nā kare aroto o nā kai whakari mā tā rātou mahi ātinana, te whakaputa i nā kupu e rātu momo ahua no reira ki tērā taha, ki te taha whakahua i nā tuahua o nā kai whakari, tino harikoa.